Hari ikibazo gikomeza kuza mu mitwe y'abantu abo ari bo bose bakurikirana ibibazo biri kubera mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Icyo kibazo akaba ikibazo gisa nk'ari cyo guhuza FDLR n'umutwe wa M23. Abantu bakabibaza bati ese tugomba kuvuga kuri FDLR igihe cyose umuntu avuze kuri M23, cyangwa bishatse kuvuga ngo M23 ibaho kuko FDLR iriho, cyangwa FDLR ibaho kuko M23 iriho? Umuntu yibanze kuri iki kibazo yasubiza amaso inyuma akareba ibyabaye ku itariki ya 17 Mata 2024 ubwo mu kiganiro n'abanyamakuru Masad Boulos, umujyanama mukuru wa perezida wa Amerika Donald Trump birebana Afurika, yavuze kandi ko yaganiriye na Paul Kagame kuri FDLR n'akarangaratete karebana nayo. Boulos yavuze ko ari ikintu cy'ingenzi mu masezerano y'amahoro ari yo yose. Yakomeje avuga kandi ko ari ikintu cy'ingenzi ku ruhande rw'u Rwanda kumva ko ikibazo cya FDLR kigomba gukemuka. Hagati aho muri Kanama 2024 mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru ku 11 Kanama i Kigali, umunyamabanga wa leta muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken yagize icyo avuga ku ihohoterwa ryabereye mu burasirazuba bwa Congo. Yagize ati hari amakuru yizewe cyane yavuga ko hari ugushyigikira imitwe yitwaje intwaro ku mpande zose, harimo na FDLR ishyigikiwe n'ingabo za Congo na M23 ishyigikiwe na Kagame nyir'ubwite. Blinken yakomeje agira ati kandi aho duhagaze harasobanutse ko inkunga iyo ari yo yose ihabwa umutwe uwo ari wo wose witwaje intwaro igomba guhagarara. Aha bakwibaza uti rero ese Blinken yaba yarakoze ibintu bisa kugeranya ko hagati ya M23 na FDLR ari ibintu bikwiye kujya imbere, none bikaba byerekana ko Congo n'u Rwanda bifite uruhare rungana mu makimbirane? Urebye byaba bisa nk'ibimenyerewe. Mu mwaka wa 2009 umunyamabanga wa leta wungirije wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Afurika Jendai Fraser yavuze ko amasezerano akomeye yo gukemura icyo kibazo ari ukwibanda kuri CNDP yabanjirije M23 igasenywa, agakurikizwaho kandi kugaba ibitero ko gusenya FDLR. Mu 2013 intumwa idasanzwe ya Amerika Rusi Feingold wahoze ari na senateri muri Amerika yavuze ibisa nk'ibi, ariko we atsindagira ko bagomba gushyira igitutu kuri Kagame kuko ari we nyirabayazana kurusha uko bakwijundika FDLR. Rero ntibigaragara nk'aho byoroshye gutera imboni aho ibi byose bisa nk'aho bigana. Kwemera ko Kagame afite ishingiro ku mutekano we ugeramewe n'ibibera mu burasirazuba bwa Congo byatuma Kagame asa nk'aho yikura mu ipfunwe ryo kuva muri Congo, avuga ko ikihe cyamujyanyeyo gifite ishingiro. Kandi ni ukuri ko guverinoma ya Congo ifite uruhare runini mu kaduruvayo kabera muri Congo kubera kunanirwa kuzuza inshingano zayo. Hari n'abavuga ko byaba ari ukwijijisha guhirikira kuri Kagame wenyine ko ari we nyirabayazana w'amakimbirane n'imyiryane n'intambara bibera mu karere, kubera ko hariho imitwe yitwaje intwaro igera ku 120. Umwe gusa ari wo M23 ushyigikiwe na Kagame niwo uyogoza ibintu kurusha abandi, ukora ibyaha by'intambara, ibyaha byibasiye ku muntu ndetse n'ibyaha bya jenoside. Umuryango w'abibumbye bivuga hari 4,800,000 by'abanyakongo bakuwe mu byabo, muri bo hafi 500,000 ni ukuvuga abarenga 18% bahunze ingo zabo kubera iyi M23 yababujije amahwemo. Indi mitwe yinga M23 mu kwica cyane ni ADF ya irwanya Congo, ikaba iherereye muri Ituri, na Codeco ikorera nayo muri Ituri cyangwa se rimwe na rimwe mu bice by'amajyaruguru ya Kivu ya ruguru. Ariko nanone kugeranya FDL na M23 mu by'ukuri ni ikintu kidafite ishingiro kandi kogama gushobora no guteza akaga. Mu mwaka wa 2009 yagize ingaruka mbi. Icyo gihe umuryango mpuzamahanga wahagurukiye gushwanyaguza FDLR unatanga umusanzu wo mu mwigemo wa Umoja Wetu waruhuriweho n'ingabo za Congo FARDC n'ingabo z'u Rwanda RDF, ndetse hanakurikiraho umwigemo wa Amani Leo wari uyobowe n'abahoze ari ingabo za CNDP barinjiye muri FARDC. Ibyo byatumye habaho imirwano ikaze, abasivili bibasiwe impande zombi, abantu bagera ku 800 bavanwa mu byabo bigihe cyamaze mu mezi 9 gusa. Inkurikizi zaje kuvamo nuko byatumye imitwe myinshi yitwaje intwaro ivuka muri Congo kugeza n'uyu munsi. Mu 2013 Amerika yasunikiraga amasezerano asa nk'aya tumaze kuvuga hejuru,
Abadiplomate b'Abanyamerika bo bavuga ko bikenewe nk'ibirunge byo kurigatishaho Kagame ndetse no kumunofesha ngo ipfa rimuzonge kugira ngo ibijyanye n'ishyimbo yikumanyirizwa mu by'imari yo gutsibura Kagame mu bitugu nyine. Abadiplomate bavuga ko ikintu wakoresha kugira ngo ureshye Kagame bavuga ko ugiye gusenya FDLR uruhande rumwe, urundi ruhande ukamutsibura inkoni y'ibihano kugira ngo yumve ko agomba kuva muri Kongo. Kuri iyi nshuro n'ubwo igitutu mpuzamahanga cyo gutera FDLR cyari kirimbanyije, guverinoma ya Kongo yo yafashe icyemezo cyo kugaba ibitero kuri ADF, nabyo byaje gukurikirwa n'ibitero bikaze ndetse n'ubwicanyi. Nanone rero ibitangazamakuru byinshi bisa nkaho byerekana ko igitera Kagame gushoza intambara muri Kongo ari gukumira ihungabanya ryaterwa na FDLR. Urugero, inkuru ya Al Jazeera ivuga ko itsinda ry'impuguke z'umuryango w'abibumbye ryerekanye ko u Rwanda rushyigikiye makumyabiri, bivuga ko ingabo zigera kuri 300 za Kagame zagabye ibitero ku mitwe y'inyeshyamba mu burasirazuba bwa Kongo, harimo na FDLR, umutwe w'inyeshyamba ngo z'abahutu Kigali ibona ko ari icyugazi. Andi makuru menshi ibitangazamakuru akoresha bene iyo mvugo basa nk'abashaka kwemeza ko impande zombi ziri mu makimbirane zavuzweho. Ibi rero nuko ibyo ari kubw'impamvu nyinshi. Icya mbere, bishusha n'ibyerekana ko FDLR igeramiye koko umutekano wa Kagame. Ibi ariko byaterwa n'ubusobanuro waho ijambo ukugeramirwa cyangwa se ibyo mu Cyongereza bita threat, mu Gifaransa bakabyita menace. Mu mwaka wa 2012 itsinda ry'impuguke z'umuryango w'abibumbye byageranyije ko FDLR yari igizwe n'ingabo ziri hagati y'1500 n'ibihumbi 2020. Iyi FDLR yaragabanutse kugeza ku ngabo ziri hagati ya 500 n'igihumbi. Kugabanuka kwa FDLR kandi niko kwateje ibitero by'ingabo za Kagame zifatanyije na FARDC bigabanuka. Uyu munsi tuvuga FDLR ibangamiye cyane abasivili ba Kongo, nubwo ntawahakana ko ibasha kugaba ibitero shuma mu Rwanda. Igitero kigaragara FDLR iheruka kugaba mu Rwanda cyari kirimo ingabo amagana, cyanahitanye abasivili benshi cyane mu 2001. Ariko Kagame we akomeza kubikurikiriza no kubikuririza kugeza aho akoresha ubugome bw'umurengera yitwaje iki gitero cyo mu 2001. Icya kabiri, Kagame gushoza intambara mu burasirazuba bwa Kongo akenshi bisa nkaho ari ubuhanuzi babwisohoza. Ingabo za Kongo akenshi usanga zifitanye umubano mubi na FDLR, barwanye nabo inshuro nyinshi, harimo ndetse na vuba ahangaha ubwo banicaga n'umukuru wayo ariwe General Mudacumura Sylvestre. Akenshi usanga buri gihe ari uko toterwa n'imitwe ishyigikiwe na Kagame aribyo bitera ingabo za Kongo bifatanya na FDLR no kuyiha intwaro. Ibi bishobora kuba byaranabaye ho vuba aha ubwo Kagame yashozaga intambara muri Kongo yihishe inyuma ya M23, ingabo za Kongo zikabona ko nta kindi gisigaye uretse kwitabaza FDLR kugira ngo barebe ko bagerageza gusubiza inyuma Kagame n'ingabo ze. Ibi ntibisobanura kandi ntibifite n'ishingiro, ariko ntibikwiye ko Kagame n'abamushyigikiye bavuga ko M23 yaba igisubizo cyo gusenya umwiyungo cyangwa se ugukorana ko ari kose kwaba hagati ya FARDC na FDLR. Ahubwo kuri ahandi nk'uko icyegeranyo cy'itsinda ry'impuguke kibigaragaza, ibikorwa by'ingabo za Kagame biherutse mu butaka bwa Kongo byatangiye cyane yuko FDLR yirukira gusaba FDLR yisaba ubutabazi. Ingingo nk'iyi ishobora gutangwa ku bijyanywe n'ikwirakwizwa n'imvugo z'urwango, aho noneho Kagame yavuze ati ikinteye kujya muri Kongo ni ukubera imvugo z'urwango zibasira Abatutsi. None no 2023 bavuga ko ngo bampangana ivangura ryugarije Abatutsi nyine bo muri Kongo. Abashyigikiye Kagame bavuga ko inyeshyamba za M23 zifite ishingiro kubera ubwiyongere bw'amagambo y'urwango yibasira Abatutsi. Bavuze ko habaye kwiyongera ku magambo nk'aya y'urwango, harimo na politiki bo muri Kongo bayavuga, ndetse n'ibikorwa bibi byo kuvangura Abatutsi bo muri Kongo. Ariko ibi bintu bigayitse ibyinshi muri byo byamaganwe na guverinoma ya Kongo byaje nyuma y'uko Kagame na M23 bashoje intambara muri Kongo. Byumvikane ko ngoma igomba guhangana n'iyi politiki mbi y'ivangura, ariko gushyigikira M23 ikora ibyaha bya jenoside n'intambara ikaba itanakunzwe namba, ahubwo byongera aya makimbirane ntabwo biyakemura.
Nibyo rero koko FDLR n'indi mitwe yiyombikiyeho nka SNRD na Rudurunana ikomeje kuba imwe mu mitwe yitwaje intwaro ikangamiye kandi igakomeza kuyoboza ibintu muri Congo. Icyakora hari ubundi buryo bwo guhangana n'iyo mitwe bitari ugushoza intambara n'urwitwazo, ahubwo akenshi usanga igendereye gusahura. Ibyo harimo inzira za politiki zishobora kuvamo demokarasi isesuye mu Rwanda, inzego z'ubutabera zigenga mu Rwanda, guhana abasirikare n'abanyapolitiki ba RPF Inkotanyi bakoze ibyaha bya jenoside n'iby'intambara, kuboneka kw'ibihugu byahawe ubuhungiro abasirikare ba FDLR badashinjwa ibyaha by'intambara, ibihano ku basirikare bakuru ba FDLR, abacuruzi n'abakozi ba leta bifatanya n'inyeshyamba, no kongera imbaraga zo gushishikariza kwitanya n'imitwe y'inyeshyamba. Ndetse mu buryo bwa gisirikare hakwiye guha imbaraga FARDC imyitozo y'abakomando bashobora gukora umwigemo wa gisirikare wo kujogora abayobozi b'imitwe y'inyeshyamba, kuko akenshi bituma iyo mitwe ubwayo yisenya ikaba impehe. Ibi rero bigashimangira ko Kongo itazakomeza gucungira ku neza y'abaturanyi cyangwa ku neza ya Loni kugira ngo ishobore kugera ku mutekano wayo. Igisubizo kirambye kuri aya makimbirane ni uko Kongo kandi yagira inzego zihamye, zishoboye kandi zikorera inyungu z'igihugu n'abaturage. Naho rero ibyo gukomeza kwigengesera ku bimene by'amahuri yaraririwe mu binyoma ntaho bizageza, cyangwa ngo bifashe mu gukemura ikibazo cy'amakimbirane y'urudaca akomeje kuyogoza Kongo. None rero twebwe tukaba tuvuga tuti ari abanyekongo tubifurije amahoro kugira ngo bashobore kubaho muri demokarasi isesuye no mu majyambere arambye, kandi ayo mahoro namwe niyo bifuriza nk'uko bisanzwe iteka.